division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilongai thlang u voin khan Serchhip District meeting hall-ah borsap pu kumar bisek ASF project thlai le thei malak na kalpui chandan tu relin project bultum tu Serchhip District officer tele horticulture department IOT horticulture college and research institute Tenzol IOT KVK not van lai phai IOT le rural development department IOT an chukhom Serchhip District chunga lo nei tu te thlai chen sang zirchiana chhinchhiah fela ti mason na torarwa manna project thlai le thei ti avwa research documentation and promotions of horticulture in Serchhip District hi Serchhip borsa pu kumar bisek IS malak na in social welfare and tribal affairs department kaltlanga Ministry of Tribal Affairs Government of India theluni a sarkar lai pui hian na pomsaka Serchhip deputy commissioner le tribal research institute Mizoram techu nodal and executing department ni in Horticulture Department, Mizoram University, MZU, Horticulture College and Research Institute, Tenzol, Expert Agency, Dangtene, na tho ho tora duana ni a Project Monitoring Unit le Project Implementing Unit tenein malakdan tur momal takadwan filsa ani he project yan district chunga thlai le theilam chi thar chhuah chi sang te zirchiana chhinchhiah that sakte tamzok le hlok zo ka thar chhuah ani theina na lo nei tu te chanpui le an thar chhuah te momal taka thliar fela process and branding hlok zo ka shal chhuah sakdan zonte athil tumani a malak bulchan dan turte voin hian soi hovani voin hian nahma saber zirchian na nei dan tur duana ni a Serchhip district chu bialia chenin heng biala te hian mithiam tir kwalan ni donani survey nei dan tur rural buat sei dan turte mithiam mu dan turte le thil poimo ma sa sang te rel hovani a survey team hi patni siamani anga processing lam zirchiang tur team pakhat le ashal na lam dap tur team pakhat siamani donani he project hi thasom ni chunga zo tura duanani meeting a hian pulal muan sang ralte MCS additional DC pu Priya Kishore IS assistant commissioner Aizol Pumal Somtluanga PDDRDA le project partners IOT antelani Nimin khan COVID-19 positive thar mi somkwa pakhat hmuhbelh ani a Serchhip atang po in mi patni hmuhbelh ni in voin khan COVID-19 na avangin mi patni in nun na anchan July nili sang ni somni pakhat khan ZMC RT-PCR laboratory sample test omlova chunat laboratory sample test ringa COVID-19 positive mi pali an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive muchwa tharmi somriat pasari an omthungani chunat laboratory tanga muchwa zinga hian new Serchhip veng mi patni omin mi pa kumkwa le kumsomthum pasari mi pa fa anni a positive contact atanga shikai home quarantine lai mek symptom nei lavanni vo in jing dariat le minute somni panga khan puti lal zam lawa kumsom ruk paruk electric veng aizol chu COVID-19 wangin ZMC a aborala Juni som paruk khan shi akai ti sha chwani in Juni som ni pakhat khan ZMC a admit ani a ani ba ka hian pi sanda prova chakma kumsom nga pasari Kamala Nagar thui chong te si po ni zandar khatle chan ve khan COVID-19 wangin aboral ve bok pi sanda prova chakma hi Juni som ni pakwa khan shi akai ti sha chwani a ni zang khan ZMC an panpui mek lain lungrang south daya aboralani heti hian Mizoram a COVID-19 awang aboral mi somkwa panga an omto ani National Highway number 54 lai zo na tho meka chuan hnuai bulvela chung te thlan nei te thlan ti chiat ani ma aseng hoi turin chimveng village council in asiatir Serchhip chimveng VC chuan thuchwa siamin National Highway number 54 kongpui lai meka Serchhip chimveng village council huam chunga chuan hnuai kongbul kongchaka chung te thlan nei kong lai inati chiat ma ngeya an chung te thlan ngai vena seng hoi turin mi puite asiatir Mizo Zaimi in Zom Kompol Serchhip headquarters then member ni theina hun an pot sei Information Serchhip ne na changa thu kan dondanin MZE headquarters Serchhip chuan member ni thei hun alo siam to chu hrileng awangin member ni du member fi perem chang lo an omni a asia ta wangin member ni hun hi apot seya member fi hi cheng somnga a yetlem lovani member fi pedu chuan pularin fe pu arlalin fela bazar hnuai pu jonila hruai tluanga Serchhip veng lai le nulala nun siami khiang te piani veng te hne na engtik lai po pek thei reng ani Mizoram a Raipur now pai mek ten vaccine an lak ve thwai theina turin health department in thei to pachua mek Ministry of Health and Family Welfare India Sawrkarin now pai Raipur mek te COVID-19 vaccine pek thei to ani ti
July ni sang ni som ni pakhajir top ni apuan to chu Mizoram nge po ataka manthwai ani theinan chaktaka malak me kania hemiatan hian engine ni le pathian ni po cholovin orientation training in pekchhuah ani Ministry of Health and Family Welfare in Ruahman Nasiam angin naktuk niruk Thasari sang ni som ni pakhathole ni hian state le district-ah orientation abuat saidona hemit nuwa chau naw pai mek ti COVID-19 vaccine hi pekchhuah tura aron ti avangin do theita kalo ngak turin health department chuan mi puite ange nani Nimin Khan Vaireng te join Vaccination in SDO Civil Conference Hall-ah JSC on Inner Line Reserve Forest demand le khotlang shwai tu le NGO shwai tu 10 meeting ne in resolution an siam ngalani He huna hian JSC Chairman Pu F vela hne na tengin Mizoram le Assam Ramri Inner Line Reserve Forest chungchang sia turpoimo sang le documente shilfiana le tarlan na nei ani Inner Line Reserve Forest 509 square miles Assam Sawrkar Forest Department in an enkol lai meki arang thei angberin Mizoram Sawrkarin la letin enkol ve to tura resolution pass andu thu asoyani Vice Chairman JSC chuan resolution pass pui tumdan soin CM apo an thlen to thu le Inner Line Reserve Forest Assamin an enkol thin chu Mizoram kuta da ve toro se ti chuzia ka Mizoram Sawrkarin thon se andu thu asaibok he huna hian Kolasib DC Dr.H.Lalthlangliana le SP Pulal Fakzwala ralte te point hun malama antel puya DC chuan JSC te malak na le ramri a document sang te an ne wangin lom thu asoya an chanrwal na lom thu asoya mitam takin ka mai tur an ti thin chu changin inkaihhi chaber se anin ka puidai to tur thu le zo pha ya po atul chuan kap tura firing order an pek mai thu asoya tun tuma Assam lam hian omzenei le tum nein an ron che a fing thiam taka chet lak angai ve thu asoya tun din huna kan chan chu national level a chuan thiam kan chan thu soin omzenei taka malak angai thu le vaireng te mi puiten sarkar an thopui dan le ramri omzenei zo kapma an lak dana lom thu asoibok Voin khang COVID-19 shipui leng avanga school hon thei ani lo chunga zirna kalpui dan tu rotna le kaihhruaina siam tu committee 10 an rotna school education minister pulal chanda maralte nena an thelut Minister chuang COVID-19 avangin hunrei tak zirna pa ngai kalpui hlei thei ani lova online class kan nei thei dan te inchen lo ti soin khairwal taka zirna kalpui dan tur kaihhruaina le rotna ahun taka asiam tu committee 10 an thelu chulom omati thu asoya he rotna hi arang thei angberahman ani theinan enjui ngalani don ani ati online class han nei hian internet nei thelo thingtlang kel khor tak taka an omnual maya za somnga borzetin online class hi an chim theilo ti te hriat ani a online class nei thei tenen Khairwal nan thingtlang hun chen khat VLTF 10 an phalna a chuan regular class kal to mai atha MT te ngai to ngai ni asia thu asoi he committee hi puel thangmoya MLA and Vice Chairman HRD board kai shwaina hnuai din ani a school education department hnuai officers sang te ba ka zertir to IO tele ICT lam mithian ten telbok COVID-19 shilen chunga zerna kalpui dan tura state pumpuya school zongzong 10 an zom tur in kai shwaina Guidelines for education during prevalence of COVID-19 pandemic siamani a he guidelines kalpui tur hian department omsaba ka state level committee le local committee siam tura rot ani guidelines hi Ministry of Education Government of India in inkaihhruaina asiam pragitya bechana siamani a Mizoram zirna mil turin herremani inkaihhruaina che sang online partially online le offline zirna kalpui dan tura inkaihhruaina te siamani a zirtir tu nu le pa zirlai le sarkar mo phurna sang te tarlan ani bok he rotna le kaihhruaina siam nan hian DO le SDO office be chanin survey po ne ani a hrileng hian zirlai nuai thum borvel akngong ne chutani SOP tharber milin zirlai te tel lova zirtir tu te school kal tir rotani a akal phung chipchiar tur chu department lamin aduang chhunzawm waime kumpuan zirna warkum aloni boka wangin shilen chunga zirna kalpui tur hian waime te nen zau zo ka tho ho na nei thei be se ani shilen chunga zirna kalpui nan hian school sang in sum an hmuhbelh phushuk nana special provision siam tora rotna siam ani bok heng rotna tele inkaihhruaina duan te hi achul anga Sawrkarin a pom chuan man chhunzawm ngal tur ani don ani Darkar somni palikalta chungkhan India rampuma COVID-19 case sing thum sangkwa zasari somkwa paruk hmuhbelh ani a COVID wanga nunna chanmi zasari somni pathum an ombokani India rampum puya COVID-19 case nuai sa thum panga singria changa zahni somni pakwa hmu chhuah to ni in heng zinga mi nuai zahni somkwa pasari
zali somthum te chuan an dampui to a tuna hian mi nuai li sing riat sang ni ten shi an lakai me ka mi nuai li chuangin nun an chan to ani Maharashtra le Kerala te chu case nga azwal state ni in tuna hian mi nuai khat chuang ve ve active case an nei me ka darkar somni political ta chunga nga mithi zasari somni pathum report zinga zathum hi Maharashtra atang vek an ni nge Health Ministry tarlan danin tuna hian vaccine dose hmuhbelh chi somthum panganwai somni pariat sing kwa sang ni somli paruk pekchhuah to ani Uttar Pradesh Chief Minister Lui Kalyan Singh chu Nimin Jing Khan ICU da lu ani UP Chief Minister Lui le Rajasthan Governor Lui Nibok Kalyan Singh chu Nimin Jing dar nga vel Khan Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Science ICU admit ani a BP le thok dan te pa ngai ma se ama hian ni khwa hrichia lo ni in damdo in thupang tu chuan soya kum somriat pakomi BJP shwai tu hlun hi Defence Minister Rajnath Singh Baka UP Chief Minister Yogi Adityanath ten a omna hospital an vakan nga lani Kurani bul shahora khwa Punjab a filling station chu mi tu ti hriat lo pali ten silai ne nan roka filling station a sum fai cheng nuai khat sing ni sanga an ru chuak he thil hi Nimin Jing dar ni vela thleng ni in heng ruk ru pali te hi Toyota Etios Kararon tlanin filling station an lu ma hian silai an met puak masa a helai hmuna lo thok mi pahni te chu pistol ne na vau bet ngalin sum om ang an la chuak ngala heng mai tua mi pali te hi police ten an chui zui me kani tun hi helai biala hetiang ang athlen voi ni na ni in hemi ma hian mi pakhat chu a motor ti din sakin a poisa ba ka a phone an lo lak sak to bokani Nimin Khan Philippines chim lampang patikul khwa a sipai thlona tla in mi somnga an thi a midang engemaw zatan hliam he C130 sipai thlona hian sipai mi le sa somkwa paruk chuangin Cagayan de Oro Mindanao atanga Sulupan an ni a he chiana thlen chan hi thlona tum swal wang ni in BBC chuan atar lang heng sipai somkwa paruk te hi training zo hlim ni in an battaliona in report tura kalte an ni ami somli pasari thi in midang somli pakwa an dam chuak zinga hliam nei te hi damdo in lama enkol me kan ni mithi somnga zinga hian civilian pathum telin mi pali an hliama thlona accident laya abulvela lo om ni asia tan ni he thil thleng hi Philippines sipai chanchina thlona accident rap thak ber ni in kumsang khazakwa somkwa pathum khan C130 tho hi alo accident to a heta hian mi somthumin nun na an lo chan to ani Cyprus kangme chuak na sa hle a mi pali in an thi pui to ani kangme hian Limashol district chimlampang atuam to avangin helai nai khwa te chu inthiar filim tursia tir an ni a kangme na kan hlum tak mi pali te hi Egypt mi ni in Nimin Khan odos khwa atanga mel zaruk vela an motor hi mu ani a kangme tlan chiat san an tumla in an motor nen hian akan nanta ni in alangani heti la hian police te chuang kum somruk pasari mi pakhat chu kang mei ti chuak tu apu in an mana khovel ram sang ten Cyprus return pui mekin UK Greece Italy le Israel te chuan kang chelnan an thona an tho chwa pui to ani Euro 2020 quarter final khelzo anita a injinizan match na nung pahnia Denmark le England ten semi final anin pet kai vele ta Injinizan Euro 2020 quarter final match masazoka Denmark chuan 2-1 na Czech Republic na in semi final anin pet kaya Denmark tan hian Thomas Delaney le Kasper Dolbach ten goal khungin Czech Republic tan Patrick Schick chuan goal khat akhung ve bok in khel thon hi na England chuan 4-0 in Sweden an sopa he in khela hian Harry Kane chuan goal ni khungin Harry Maguire le Jordan Henderson chuan goal khat ve ve an khung bok semi final hi tun kar ni lai ni le ni lai Nilai thotan ni zan hian khel chhunzawm le ani dona nilai zandar som pahni le chan ve hian Spain le Italy anin machonanga nilai thotan zandar som pahni le chan ve a England le Denmark anin machon dona ni Copa America semi final khel tur chiang ta a naktuk zinga semi final masazok khel ani don Nimin Jing kar Copa America quarter final in khela Colombia chan Uruguay chu penalty shootout ne in semi final anin pet kaya he in khel in netok taka hian team ni te hian minute som ko chungin goal an khung theilawa extra time khel le ni in heta po hian goal an la khung lo fo wangin penalty shootout manga chak jok zon ni in Colombia hi van nei zoka an changta ani in khel nu nung zoka Argentina chuan 3-0 Ecuador ne in Rodrigo Lautaro Martinez le Messi ten goal khat theu an khunga semi final anin vor kai vele
le ta ani naktuk jing dar hi le achan ve hian Brazil le Peru chuan semi final tho khatna an khelanga nilai ni jing kar dar ruk le chan ve a Argentina le Colombia anin khel ve le bokang Arsenal captain Louis Patrick Vieira chu London a akira London club Crystal Palace chuan an manager tharatan French midfielder Louis hi an lalut fel Crystal Palace yan Vieira hi kum thum dai kontek an zia puya Vieira ho hian naktu ka tengin Palace yan pre-season training an nei chan ngal don ani Palace yan thlama salam khan ulf manager Luis Nuno Espirito Santo laklu tum ma se an hlo chama Nuno hi London club dang Tottenham chuan an manager tharatan an lalut zoka Palace yan Vieira ero injem na an nei pui theita ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan tihchhuah thei chu ni e